Yitwa Colonel Tom Byabagamba yabaye mu nzego z'umutekano igihe kitari gito ariko by'umwihariko yarashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuko bivuga ko yarakuriye itsinda ry'abasirikare bakuru bari barinze cyangwa se bashinzwe umutekano wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu gihe kirenga imyaka 20. Yaje gutabwa muri yombi rero akurikiranweho ibyaha bitandukanye n'inzego z'ubutabera mu Rwanda by'umwihariko inkiko za gisirikare, aza no kwamburwa amapeti yose ya gisirikare. Kugeza uyu munsi rero nyuma yuko we na Frank Rusagara bavanye ikirego cya mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, benshi batangiye gutekereza ko ashobora kuba agiye guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. N'aya makuru avuga kuri umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda umaze imyaka irenga 10 afunzwe, ari mu gihome afungiwe muri gereza nkuru ya gisirikare iherereye ku Murindi. Nimwe mu nkuru tugiye kugenda tugarukaho muri aka kanya gatoya. Hanyuma ku rundi ruhande ndaza kukubwira ko andi makuru aravuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati barabeshya rwose, iyi ni twirwaneho yasubije Burundi bushinja abanyamurenge gufasha abanzi. Umutwe wa MRDP twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko igisirikare cy'u Burundi cyashinje abanyamurenge batuye muri Minembwe bakora n'abanzi, cyabeshye ko iyo ari impamvu yo kubicisha inzara binyuze mu gufunga inzira banyuragamo bajya ku masoko. Ariko kandi ndaza no kubabwira yuko hari urubanza rukomeye cyane ruri kubera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Witwa Roger Rumbara yasabye ko Bemba ndetse na Lieutenant General Ndima bahamagazwa mu rubanza rwe. Kuki yasabye ko bahamagazwa mu rubanza rwe? Nimwe mu nkuru tugiye kujya tugarukaho muri aka kanya. Twihuse rero reka tugaruke kuri umusirikare mukuru cyane yabaye mu nzego z'umutekano imyaka itari mike, numwe mu bafatanyije n'abandi mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Yarinze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda imyaka irenga 20 nk'uko byagarutsweho. Yitwa Colonel Tom Byabagamba mu ngabo z'u Rwanda rero, aho yarakuriye umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu imyaka isaga 20 na Frank Rusagara bakuye ikirego cyabo mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri 2016. Nakwibutsa ko urukiko rukuru rwa gisirikare nibwo rwari rwakatiye Colonel Tom Byabagamba igifungo cy'imyaka 21 ashinjwa ibyaha birimo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho, gushaka kugira nabi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda no gusuzugura ibendera ry'igihugu ubwo yari mu butumwa bw'akazi muri Sudani y'Epfo. Yajuriye muri 2019 akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 ndetse yamburwa impeta zose za gisirikare. Kugeza ubu amaze imyaka irenga 11 afunzwe kuko yataye muri yombi bwa mbere muri 2014. We na mugenzi we bari batanze ikirego mu rukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba bagaragaza ko batakabaye bafunzwe nk'uko byategetswe n'inkiko z'u Rwanda. Abo bombi bari bakatiwe igifungo cy'imyaka 21 mu rukiko rukuru rwa gisirikare, ariko urukiko rw'ubujurire rwaje kukigabanya rukigira imyaka 15. Kuri Colonel Tom Byabagamba hiyongereho undi mwaka kuko muri 2020 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije icyaha cyo kwiba rumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe. Muri 2020 nibwo batanze ikirego muri urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba basaba ko ibyo baregwa n'ibihano bahawe byakurwaho. Bagaragazaga ko ifungwa ryabo rinyuranyije n'amategeko, by'umwihariko mu ngingo z'itegeko ry'amasezerano agenga umuryango wa EAC cyangwa se East African Community. Ku rundi ruhande ariko Tom Byabagamba yasabaga ko urwo rukiko rwategeka u Rwanda kongera kumusubiza amapeti yose ya gisirikare yakoreye kuko urukiko rwayamwambuye. The New Times, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye byandika mu rurimi rw'icyongereza imbere mu gihugu cy'u Rwanda, yatangaje ko ubunganira mu mategeko Maître Michael Osundwa yagaragaje ku itariki ya 13 ko abaregwa basabye urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba gukuramo ikirego cyabo nubwo atatangaje impamvu basabye kugikuramo. Inteko y'abacamanza 5 yafashe icyemezo cyo kwakira ubwo busabe ndetse no guhagarika dosiye. Benshi bati nyamara imbabazi z'umukuru w'igihugu zirakomanga kuri gereza aho Colonel Tom Byabagamba afungiwe. Reka dutegereze tuzamenya ikizavamo. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango umutwe wa MRDP twirwanaho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko igisirikare cy'u Burundi cyashinje abanyamurenge batuye muri Minembwe bakorana n'abanzi, cyabeshye ko iyo ari impamvu yo kubicisha inzara binyuze mu gufunga izira banyuragamo
bajya ku masoko. Umuryango Mahoro Peace Association uharanira uburenganzira bw'abanyamulenge umaze igihe ugaragaza ko ingabo z'Uburundi zibumbiye muri batayo zirenga 10 zagose Minembwe zishinga ibigo bya gisirikare birenga 70 mu bice bihakikije. Nyuma y'iminsi umuvugizi w'ingabo z'Uburundi Brigadier General Gaspard Baratuza ahakana aya makuru tariki ya 11 Ugushyingo 2025 yemeye BBC ko abasirikare babo bafunze inzira abatuye muri Minembwe banyuragamo mu rwego rwo gukumira abanzi kugira ngo atagera muri Uvira. Brigade General Baratuza Gaspard yagize ati erega iyo niyo nzira bagomba gukoresha kugira ngo bagere Uvira, rero tugomba kuhafunga kandi nibabyumve. Uvira dusabwa kuharinda kandi mu kuharinda ntuhagararamo hagati ujya haruguru ujya hirya no hino. Uyu musirikare yakomeje agira ati uvuye za Minembwe akorana n'abanzi uwo ntarenga birumvikana ati nibatandukanye nabo banze ati nabo bagizi ba nabi hanyuma barebe ko batidegembya uko bashaka. Brigadier General Gaspard Baratuza asobanuye ko abanyamulenge batuye ahitwa Murambya, Mugeti na Mijembwe bo babanye neza n'ingabo z'Uburundi zihakorera kandi ko barema amasoko bitandukanye nabo muri Minembwe. Vice President w'u Rwanda ushinzwe ibikorwa bya politiki, imiyoborere na diplomasi Alexis Mugisha Nkurunziza yatangarije ikinyamakuru rya Akadomo.com ko ibyo Brigadier General Baratuza yavuze ari ibinyoma kuko mugambi w'ingabo z'Uburundi uzwi. Nkurunziza yagize ati barabeshya rwose, inzira zose zarafunzwe muri Gashyantare 2025 asigara iva Minembwe, Mikenke, Mikarati, Bijombo na Murambya niho abaturage bose ati banyuraga bajya guhaha. Guhera tariki ya 16 kwezi kwa 2025 barafunze ngo abantu bicwe n'inzara. Mu banzi Brigadier General Baratuza ahamya ko baba muri Minembwe harimo abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, ariko Nkurunziza yasobanuye ko ibyari binyuma kuko twirwaneho yirukanye uyu mutwe kuko wakoranaga na Wazalendo. Nkurunziza yagize ati nta Red Tabara na FNR iba muri Minembwe kuko Red Tabara twarayirwanyije ubwo yakoranaga na Maimai Wazalendo. Abajijwe aho Red Tabara iherereye yasobanuye ko amakuru yizewe yemeza ko uyu mutwe ukorera hitwa Rungurungu mu mashyamba yo hirya yo muri Mibunda, aho FNR yo ikaba ikorera hitwa Kankova hirya ya Kitoga. Umuryango Mahoro Peace Association watangaje ko ijambo rya Brigadier General Gaspard Baratuza rishimangira ko ingabo z'Uburundi zishaka kwica abanyamulenge zinabicishije inzara zitwaje intambara, bityo ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kwihutira gutabara mbere yuko uyu mugambi ugerwaho. Uti ibyatangajwe ku mugaragaro n'umufisiye mu ngabo z'Uburundi byemeza ibyo twagiye twandika ndetse tunabyamagana. Isi ntikwiye kurebera igihe ubuzima bw'inzirakarengane bukomeje gukoreshwa n'intwaro yifashishijwe kubicisha inzara no kubashyira mu muhezo. Ingabo z'Uburundi ziba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hashingiwe ku masezerano ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwagiranye n'ubwa Felix Tshisekedi RDC yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ariko byagaragaye ko intego ubwo zatangiraga gufunga inzira abatuye muri Minembwe banyuragamo. MRDP twirwaneho igaragaza ko mu bice by'ingenzi ingabo z'Uburundi zashinzemo ibirindiro harimo Prezero ku marembo ya Minembwe hafi ya Rwicankuku, Mikenke, Gipupu, Makombo ahitwa kwa Murima ndetse na Kimete ku ruhande rwa Rugezi nk'uko amakuru akomeza kugenda bigarukaho. Hanyuma reka aya makuru tuyasoreze kuri iyi nkuru babwire ko ipari mu gihugu cy'Ufaransa kuri 12 Ugushyingo 2025 urukiko rwa Rwanda rwa Paris mu Faransa rwatangiye kuranisha Roger Rumbara wayoboye umutwe witwaje intwaro wa RCDN warwanyaga ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rumbara y'imyaka 37 y'amavuko yataye muri yombi mu Kuboza 20 akurikiranyweho uruhare mu mugambi wo gukora ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ubufatanyacyaha mu byaha byibasiye inyokomuntu bikomoka ku bitero byiswe Operation Effacer le tableau byari bigambiriye abanande n'abambuti mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Ibi bitero byagabwe mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Congo yabaye kuva 1998 kugeza 2023 ubwo imitwe y'ingabo itandukanye yari yagurukiye ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abanande abambuti bishwe hagati ya 2022 ndetse na 2023 kandi ko RCDN ndetse na MRC byabigizemo uruhare. Ubwo urubanza rwatangiraga Rumbara yabanje kugaragariza urukiko ko rudafite ububasha bwo kumuranisha ku byaha byakorewe mu kindi gihugu kure cyane yaho ibyaha byakorewe. Icyakoze siko biri kuko rusanzwe ruburanisha abafite ubwene gihugu bw'Ufaransa bakoreye ibyaha mu mahanga. Rumbara yabwiye urukiko ko nirwanga ko yoherezwa
kuburanishirizwa muri RDC atazongera kwitabira urubanza, anafata icyemezo cyo kwirukana abanyamategeko bari biteguye kumwunganira. Yagize ati Ubufaransa nta bubasha bufite bwo kumburanisha, muzancira urubanza muri mwenyine nimushake, ati muzampamenye ibyaha, ati nirukanye abanyamategeko banjye, sinshaka guhagararirwa n'undi munyamategeko, sinzongera kandi kuza muri urukiko, nsabye gukurwa mu cyumba cyarwo kandi sinzagaruka. Uyu munyapolitiki wabaye minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga muri guverinoma y'inzibacyuho ya RDC yagaragaje ko afite ikibazo ku nteko y'abacamanza bari kumuburanisha n'inyangamugayo zikurikirana urubanza kuko bose ni abazungu ku munyafurika umwe gusa. Umucamanza uyoboye urubanza Marc Sommer yasubije Oumbara ko urukiko rwiteguye gukorera mu bwigenge rutabogama kandi ko niba adashaka kongera kugaragara mu rubanza ibyo ari uburenganzira bwe bugomba rero kubahirizwa. Clemence Betarte ndetse na Henry Tureze bunganira abaregera injishi batangaje ko Roger Oumbara yitwaye nk'ikigwari kugira ngo rero agerageze gutoroka ubutabera, bati ibyo ntibizabuza urubanza kuba ari inzirakarengane zibona ko ari cyo cyizere cyonyine cy'ubutabera. Mbere y'uko urubanza rutangira, abari abanyamategeko ba Oumbara basabye ko minisitiri w'ubwikorezi wa RDC Jean Pierre Bemba na Lieutenant General Constant Ndima Kongba wabaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bahamagazwa kugira ngo batange ubuhamya. Bemba na Lieutenant General Ndima nk'abahoze mu buyobozi bukuru bw'umutwe wa MRC bombi bavugwaho uruhare rukomeye cyane muri operation Effacer le Tableau yiciwemo abanande n'abamboti bari hagati y'ibihumbi 30 na 70, abandi barenga 100 bakava mu ngo zabo. Hashingiwe ku bufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'ubutabera, ambasaderi w'Ubufaransa Kinshasa yashyikirijwe iki cyifuzo nawe akigeza ku buyobozi bwa RDC kugira ngo rero bazohereze Bemba na Lieutenant General Ndima i Paris bubaye bubyemera. Umunyapolitike Seth Gikuni yatangaje ko Bemba na Lieutenant General Ndima basabiwe guhamagazwa mu gihe ubutegetsi bwa RDC bukomeje ubukangurambaga busaba umuryango mpuzamahanga kwemeza ko abanyekongo bakorewe jenoside mu gihe basaburwaga umutungo kamere. Seth Gikuni yagize ati ubusabe buje mu gihe guverinoma ya RDC ikomeje ubukangurambaga mpuzamahanga bugamije kwemeza Genocide. Mbibutse ko ibya Roger Oumbara ashinjwa byakorewe mu bice byagenzurwaga na MRC yari iyobowe na Jean Pierre Bemba. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC yagaragaje ko aha ariho ubudakemwa bwa Perezida Felix Tshisekedi bugiye gusuzumirwa, kuko niba ashaka ko Genocide yemezwa akwiye kohereza Jean Pierre Bemba na Lieutenant General Ndima i Paris kuko bayigizemo uruhare. Urubanza n'ubu busabe ni ikizamini cy'ubudakemwa kuri Felix Tshisekedi, cyizera afitiwe mu gihugu no mu mahanga kiri mu manga. Nubwo Roger Oumbara yavuze ko atazongera kwitabira urubanza ruzakomereza muri uru rukiko niyo atava ku izima, ikitaremezwa niba Bemba na Lieutenant General Ndima bazajya gutanga ubuhamya busobanura ibyabereye muri operation Effacer le Tableau i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira